Excited no boy nje wanukutiv or maybe me no lukela mara manolo majwala man kanakanisa phela sewochululela kuve umani we awunshavela umgayo relaxa ningasekuchupela nakuona wajaha ukala tibreak emkhulu so yini mingo nungukela na relax boy anokujahela ayinoku mina nukutiv mara ni kota ku vona ku wena una nkinga twisisa ku mani ku lwisa ene nge endli na swaku ku jaja mara ntiyiso swi kona swisolo sweswi u tshame patwini u dzaha na fole ni byeli wa nghena xikolo mentizahela zolo swa xikolo swi tlandile khale mebra amini wisisi a wu va mhani wena yimanyana na nga ri sewula ku tindla misisi mfana wa xitrata ni dila hi vanhu vo fana na wena ni ta ku faka dikisi ni fe mapala ni xibayi xa munhu ni ndli ku rhandza vhela ni twisisi like I said, never knew ku judge at the same time, nigga when stranger. Feeling tiva la umaku koko, sina subona kuru una enga. I can tell uhlangane na swiyimo na xilondzo ene a xi holi. Swi ti komba pa ku hehla nandzu wo ku nga wu tivi ene a wu goli. Ku va ku ri un'wanuna mara deep down boy wa swi la ku rila. It's okay, vulavula na mina ku swi na relate ene na ku fila. Ta mina ta tika humani ka tona malume ndzwalo ni nga rhwalo vuyima. Loko ni vona ni phuza masiku hinkwawo ni ringeta ku rivala tinkinga. From rejections and evil intentions that took place nje we inga ni hila. Life ayivanga fair eka hina hinkwenu bodlela i munghana ka mina. I got some things that I'm trying to forget. Na trauma se yini nda ni vilavila. Me ni kule ku vava ni kala wo ni twela sweswo no twa manje u yila. Ni nga va ni yila bafana wa mina u ta gcina u fana na hobo. Na mpahla ya wena yi thyeke swinene yi lava xisibi xa omo. Sathani xi veke na khumbi ri pfale tindlela swi lava u faya. Nakona ni byeli u tshama patwini swo yini ku tlhelela kaya. Akaya ku hava tatana ifambe ya nsiya na lava vo rhandza ku laya. Bilu yanga ya baba ni vona mana na swilo swanga swi nga si khanya. Va languterile kambe va mavondzo va busy na mina veri voni khanya. Valo ni hlongola mfuva ku paka swa wena i huma i gede i vaya. Since you believe ku nge ku pfuni boy, let me tell you what I'm gonna do. Hi ta nghena WhatsApp eka group chat, ta va ni ri busy talking to my crew. Kuna Tsonga boy level 6'4", killer maize plus flash cortez. Kuna magarab hambi brainstorm ene n'wan'wunyanji na xisomisana. Majita lama ta va byela hinkwavo sipa ku zama hi advice u nyika nomboro ya wena ni ta foyina loko va hlamula ku ta va nice. It is whatever bro. Okay. Majito ni mfake ka group chat ne ni komba mi tisa mhaka yin'wana ku na homeboy yin'wana ya meni fusa na blind ni se yi lahlekela hi future vo vona yi committee biya na ti-okap lava nga dlina va nkhoma mfalewo a endlekela hi tiflopo tin'wana so undzuke xitotsi tali nyana mi ngi twisisi ni kombela mi n'wi advise va for loko mi nga ri busy mi nga ta mi ri na chance please ni kombela sharp ya ni ta foyinela loko va hlamurile ne Whatever bro. Whatever bro.